jong pi kim don chu hieng la pingwan ngin ham patip no skim pulen Hiap lej ma pi shishnong namar borok jing don jingem pinyo ma pi ngiru Tosang shoi kong kendiat ni kuat banyak keran pi kena film jingem kalau mi lai tarik disembar si kum kinong pat kiri pat ba pi kuan am aji kersan ni film kasi oh ni kuat namar ba kam tam le kasi le long wat dia kat mendiru ngidaya lengkai ma banaya pek pek dami lagi prakasi la jong le teng ya kersan mai ken yang kuat kan ban lek la bakin yo i ken dik pi kat na lian pi benang ke film jingem pi kuan am ni no mat ni ale te to shwale le te fashu be pasti ber fashu be det be tapi haftu ki aktor aktris kisah jadi tu aktor aktris kalau kumno ka jingi jung pi tu aktor aktris jong Pira jong Andri jong Arman kai ka jingi jung pi ki biang ya shlur ba oh internet kasi jung ni ro la shlur ba internet orang ngani ong ta mo kat ba haba le ka penop ro fashu ha ta kai ka to ka mon ba juat ru pat ju i ong ani jing kwal pet ka tur malik pet sementara pet mo fashu tapi pat hin lagu no pin kuali ina yang nego film jingem Hajik sudah dengar umpan mo nga di ba sudah berkesan men policeman ba iya ba pet ya katan jangan laila do kana film ne na internet haya ka action ba ya ka rupa ya ka tisu di aktor kira iwan kan bang aja kerjaan ha aktor jadi kuat kalau pernah jadi semua masuk ke dalam ha lebar aja kerjaan ba kana film kan boy siya katakan apa kumukibah kaya buat mo ada kerjaan di bawah na dia mo Thailand kumbaga na ayaw film Thailand kat giban sa panit kita nangay kong pade nakli ju pi song dukan hang ne pi le yu hang ne pi chuan ni rap hang ne Kasihan ya oh itu te pi pade sipet film kasi ne bar mentakan film jigem kalami pi kuan ne banyu ino ngalah ko aja bayo lan itu pet tapi Abdul Tarik lakuan ne ban Abdul Tarik aku bayo gini wala pelap film hasil itu jangan te pi pade long gitu ki haka fight tu deng i blang plat ke ke jing pi trat em pi in trat em jingwai ka fight ni atau jingwai tenat ya slur oke ya slur dia tenat ini along film Hindi kan di kong sapi kendiat ke ga jing ketu jong pi ki nong pi prakasi pejba kuan em ban kinong san nga to kun kai kan long nga tentu kan jadi pejba mo ba la tarik timpelino atau timpelino tolong nakaliang jongiru ya lek pas mengi ya lek pasui kan jadi pejba aro kinong yak kinong yeng kakerpat yaki kan bagian ya kersan lam ben berakasi namar bak nang ba timpai kan hakat tong mo hantam ru itu bahar ya ka dalam bakin nang hamyo mensim kan namar berakasi ngi ya kersan ke makiru kenong shuru kan kisken sapeni kisah sakawai pat mungkin seluruh kan namar balayum bangi la kersan pi pat ke jikir pat jong pi prakasi ni dan mi mendi ki bon te mentak ke jikir pat jong pi kuan em bar film kasi ro kin ya ji ko bagian ngali nga entah mau aku iki bahasa hakani ga rijongi bakin kersan ba kani ga film kasih ndai ben kersan ga film Hindi film kasih kersan lah tenak le jupi kuat em ban ai kerpat lang perlok prajor prakasi ada jongar sana ada tempat di perlok prajor para sudah kelihatan ngomongin aja kersan yang ada film kapan sekolah dan kalai tarik aware di baru bagian kersan dan bagian kersan di film orang di Bollywood Hollywood mah kita dulu kerpan kersan yang ada sai kong tapi ke jikir pat jupi perlok nang mes kemat ba lai tarik nak lagi ba kami ke film film kan ya kemat bagi nokpet mungkin pun ha dengar punta hingar apa bakan film kan ni no apa bakan point atau lai tarik boleh sebut
Pino di basang dukan lang na yam. Baro. Kadai kata, kabapan mau yang kita, deki kunjung kihi. Pin sababi, sapet. Balik mami pasoy. Ya ketua balik cacang. Demian, balai piru pimlet pulai lang bat ngisha shalom. Mentah sih te. Mali ong mai Susan bang ATE. Owan bai, owan syanga, kamsen. Balai, haba kirang ko asa asyanero. Ngalai mon kapor ngajula bo isyo idadi. Bangan na tole ki jingle jong PM Susan. Panum lewat hiru ime pa jong pi. Hanring akwa babaro kita ki breu kindan kata ka museum ban mar kaliang. Di sumut te kajing pun khun jong pha te phala pandep kami chano Bonam bon khon ru ka shong hanga kin kupa jong ga yin